Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini saya dan keluarga berada di Bandara Soekarno-Hatta dengan rencana berangkat ke Malaysia guys. Bos, mana ini bos? Sekarang kita di Bandara Soekarno-Hatta. Oke guys, kita ada di Bandara Soekarno-Hatta. Mau kemana bos? Mau perjalanan ke Malaysia. Mau ke Malaysia. Oke guys, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke guys, kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Pesawatnya. Pesawat apa bos? Q. Pesawat Air Asia. Oke, lanjut. Let's go. Your comments are listened shortly. Weather condition is expected to be very warm and the ground temperature is about 31 degrees Celsius. For information, our estimate time arrival in KL is about 5:50 evening. At the moment, it's still about 40 minutes to go, 200 minutes. After landing, we're going to take about 5. And therefore, our t-shirt is back. There is a t-shirt, polo t-shirt, the red color one, and 35 digits. I'm sorry, 39 ringgit. Woi, lah di mana ini? Bos Q. Wow, bosku Malaysia, mari. Malaysia.